Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Pastor Kano, dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Agsurat ka, Dom? Kumaa, imawag ni Sir Philip. Kat nagpakpakaasi ay ramida kano ina iti script da iti weekly drama da. Ta nabagyo paing kano di writer da at taga Ilocos. Iso Ay, talaga naglawat ti dinalapos na daytse apaing. Nasa umon. Manipod Mindanao ngagpa Ilocos region. Naimbaglangan ko nam. Ta saan una anapig sa ti di malapos dito lugar tayo. Tinakakaasila unay kat iti Muslim Mindanao. Iti ti kaduan tinatay kapo iti layos kan landslide. Nakakaasida? Saan da kano anapakadaan kan ninamnama akas ti kapaot kan kapigsa ti tudo na. Isungarod ti damag. Isa personal na binisita ti presidente dagiti lugar anadalapos. Kan personal anang iti tulong pinansyal kan ayuda ng runa iti Mindanao. Ngam ti dakas na adulat ti agko na. Nasaan ang Pangulo? Ay tangarod. Kaya't dasawon, madama pa lang ti bagyo, agpasyar ti presidente. Isungarod? Ngam sakit lat na akam daragita na komentaw. Tilangan madilaw da, tikit-kitaan da. Ngam saan da makita na giti kinaimbag, ngar aramidan na. Akas lang dito yung nagbugsutan na. Oray ko na mga aramidan mi amin na nakabaalan mi amang kita iti pagimbagan ti barangay. Andalat ta na iti madilaw da. Sino akaanakam ti sumangput ako nam, Gusteng? Nidong, Eduardo ti hosto anagan na. May dayjayan ditoy. Saan ko amalagi pa? Anak, ti kasinsin ko, ija Ilocos. Iso ungkit nakalagip man. Ngarod. Alakituan isunton ti agyan di ta kwarto ang nagyanan da agoy. Win. Adya ka nga iti gagara na. Umay lang ang bakasyon, umay man din ang biro, kita asawaan na. Mukpa yun. Kita matalinto kat pakairubrubwan man na yun. San mat ngagkamkamalay, ta paawid ka dagaos. Kat siya ka mismo ti magpakulong mat kingkwana no agluko-lukaw.
no akasinsin ko, nanang. Idong kanaw, taga Ilocos. Ngam, saan ko unay ang matandaanan? Uray siya. Saan ko unay ang malagip? Alakat makitam to Uwanan Basta, awan lakit iti dakas nga ramidin na. No agbakasyon laeng, awan mo't siguro ti parikot. At danto kang tatang monday ta. Saan ko unay adilawan, no kabagyan na, tag sakit mo't tinaakam na. Wan mo't kit di At damot pagkaarsagid ni tatang no maipapan ka dagiti kabagyan na. Wan nga road. Wan niya, mapantayon, nanang. Naistoryaan tayo matay. Ay, subay Sa bagay, awan mo ti parikot iti puniraria. At dan sa mapan gumatang itilungon kan agpaserbis, nanang. Kasta aya. Ala, kaibag pagaklaang itay. Ay, alang nga rodan. Mapantan, uri kat nakasukat akaon. Saan kwa kaya tilanggong si Kaidong? Awan parikot, angkel. Tamay sa kadagiti trabahador ti Apo. Trabahador? Wen, angkel. May sa kadagiti mangibumbunan na kadagiti sa sauna. Aya. Adang amin misyon ko kat nas ka natong palag. Anya dahi ta? Dayjay nga rod, angkel. Naibauna ka mangiwaras kadagiti linawon tinasantuan a libro. Kasta. Kat nagasat to'y baranggayo. Tamay sa kadagiti napili a pangibing layak kadagiti sa sauna. Nini. Kaslaing bagabon nga awan Diyos mi dito. Ay sana kasta, angkel. Ngamkit di, kayat ko anayunan nagiti amuyon, may papaniti Apo. Tanas ken apatib keren tayo pa iti pamati ken ikakapet tayo ken kuana. Tapno may salakan tayo. Tadandanin ti panungpalan. Ipasimudag dagiti awan resat adidigra ang mapaspasaran ti lubong. Gubat, bisin, ken dagiti kalamidan. Dagitoy ti pakpakaunan ken pagilasinan. Iso nga agbabawi tayon. Sakbay amala daw ti amin. Pudpudno ba't ay iti ibagbagana? Kasi nga agsasango kami iti barangay hall. Pastor nga tanga agpaiso ni insan itong? Siguro Isumat kit diti kuna ni tatang Kas nakunak. Kas la pudpudno a pastor no agsasaw. Kan kanayon nga daigpil na a Biblia. Ala, bayan latan May mayat daytan, ngam tay mamarta kuno anyapay dita. Umay na kano ibunan nagtisasao ti Diyos ti nagbugsutan. Ay, di pa'y kaslimbaga na nga awan amo tayo may papan iti dayta. Tirason na. Umay na nayunan no nyaman tiyam mo tayo. Umay na kano papigsaan pa iti pamati tayo. Alakat, panihiwan tayo? Kas iti nakunak, may mayat la daytan, ngam tay mamartag, akabalay. Pastor Edong, lumagas ka pa Madama man ti tagaya, kukumpare. Ay, wala. Ang special na pulutan may pastor. Iso aya. Tagay ka pa kanaraman ng dubo apanyas apulutan may. Apaw, ragimas, pastor. Sayang Ada pa panak. Ken diyo unay ti agtagay kakadwa. Tanyaman analabes ket dakes. Makadadaol day ta iti saluna. Pastor. Udno ti kuna. Belibakin ka, pastor. Bagay launay ti pastor, awakin ka. Tawan lakit, mangbagbaga ka. Uno, mangas ka sa baka.
Husto ti bagbagak mangkanor. Kas mabasa iti Proverbio chapter 20, versikulo 1. Kakabsat, awan nasayat ngay paay na ti arak. Irubo na kalaeng nang runa no malabsam, kunana. Wen, pastor. Saan ka nga agdanag? Takay ko din. Saan met analabos kahit? Salamat. Kunamit itay, ano nalabos kat dakais. Iso raman-raman laeng. Sa bagay mat kiti, ah. Tagay man kiday, raman na laeng. Alaman laengan. Kasta, siya kang timang tao iti basa. At tao'y, pastor, tagay mo. Agyamanak, mangkanor. Nalamuyot nga agayos iti karabuko ba? Ken pasar nuam iti pulutan pare. Pastor, mano na ito yung mapulutan. Uwan man. Exotic food talaga tiban niya sa pulutan. Maminsan pa pare pastor. Tagay. Masa. Sayang. Kadwatay ko man ni chairman nga ulitig mau. Ay, saan na yan nga umininom ni ulitig gusting, sipod na mild stroke. Iparit ni Ikit Asufeng. Si kabut gayam, pastor, kaanakan. Apa yan? Antisuping. Ay, isumrag ka man pa kababay ni ti makakita ken ka iti kasta alangap. Apay. Anyaya ti lang nga kanti. Uri nagsalapig na kita sa kamanday. Saan na, tanti? Dayta. Agsalapidan na kita sa kam. Ay na, puayaan niya. Ti kastoy akaanak ka kaya. Anya lakit din na ito tao. Anya may tinapasamak ni barong Tagalog mau. Dayta, ay naibag ta iti supat nagtumbaan. Pastor. Ha? Pastor, pitak-pitak ti barong na. Ay, apay. Sa di na tinagluglog na kam ay kaanakan. Oy, kaanakan ni Gusteng, naglublob na kam. Ay, diyak maawatan da ito at uno. Pastor at talaga. Uno ag pampamarag a pastor. Nagkapun samanan di tao na tayo piki apas taon nga agar aram ka ni Priscilla bakay. Well, awan mo kay anak mo. Ibaga ka, di puno bakay. Saan ko ang magustuhan na niya sinsinan, pastor? Oray awan manugang ka, no kasken ko na metlaang. Si kakit di mo. Anyat di mo pangayatan kat kadwayon sapay anagin inom ako na. Kasta nga raw. Kasta una ya bartik la. Kasjay ayat ti pastor. Natumba iji kanal. Naimbaga dawan danom na. Aniyan. Apay ngamin abinartek yo aya. Saan mi binartek? Pinadagas may. Di na paiwat ka no kaya ti tumagay idi tamaw. Ngam idi narugyan na. Ay, tanggwap met na tanggwap. Inibos na pa'y ati pulutan may. Aniyan. Isa bagbagaam tayo anak mo bakit? Naimbag kumaa no pudpud no pastor. Agim pa pastor laeng met na chay. Unay kamutan. Ada ka di mo't peke a pastor itan. Dahil nga ron kaanakan ni Chairman Gusteng. Aniyan. Na magkupay.
Ano nalamsan na iti agtutong ito gaw na matay. Saan adakers? No bayat ti isasango na kat kaskasabaan namot ida. Patpatsimbag. Style na lang na jay. Ay, tirigat na nga rod ita kanurlakay. Kat kasla magustuhan mo ti anak mo. Tamalaksid ka no agwapo kat pastor pa'y. Anya? Wan, isukot di ti madlaw ko. Kaya tay anak mo. Ay, sana mabalin ang sang. Saan ko nga ipalubos? Over my dead body. Kanor! Sa di numanan ti papanam si Kaapo Pastor. Di talang met, Uncle. Agpag na, mapan ko manan isaknap ti sasaw ti Diyos. Di ka man loko. Awan tumad lang nung aramidem. Anya nga awan mo't nga, Uncle. Konde gem ka iti Biblia, kundi barong ka, ngam no makasalaw ka iti agiinom, ito gaw mumudlay, kat sikan ti kasta unay bartek na, loko. Nayon da ita, ti panakikadwa, Uncle Gusting. Anya na ya, tabayat ti panagsasangumi, ibingbinglay kumot dagiti sasaw ti Diyos. Adulamin. Asino kumapati mamatiking kano na bartekan? Mamati da, Uncle. Tahos tumot dagiti ibagbagak. Dagita abinatog, ket nagapumot iti nasantuan a libro. Wenno Biblia, naadaw damot iti nasantuan a libro. Di ka mamay. Di ka kat mabay na. Kas kuma itilangami di na minsan. Kundi barong ka. Ngam abak mo pa tinaglug na kanwang. Ay hapusak pa ikit din ti mabain. Ni magata nakita da ka nagiti tanaw loko. Naigalisak iti kanalang, Uncle. Nagyalisag ka. Alo. Nabarte kak di ka pa'y lakid ko na. Saan mo ta, Uncle? Di mula mo kaanakan. Adu ti mang liblibi wenno mangkat katawa iti likliko dami ti kastangar aramidem. Ket kasi tinakunak siyak pa yun ti mabain. Bayan nyo lang ida, Uncle. Basta awan dakes ngar aramidek. Kunana nga rod, nagasat dagiti makatkatawan gapu kanyak. Gapu iti panangibunan nagda iti sasaw. Teko na, madamamate iti barte kakaskin ka. Sanda nga ulaw akaskin ka idong. Abostar arugim sapay ti anak da kanur kanansang. Ay, kwa, Uncle. Kasano kumakayat da ka manugangain, nukasta kamat, katintinagay mo pa ini kanor. Kwa, pamagusto, Uncle. Panakikadwa. Oo. Pulos, adi nakakayat, nukasdam. Uray gwapom amin a kinagwapo ah. Uncle Met. Oray sak siguraw. Jak lakit di kay tagmanugang iti kasla aglumnak anwag numabartek. Pakpakawan duro. Ne, Pastor Idong, dumagas ka pa igaya ma. Naimbag nga orasyo. Kakabsat. Ay, kastamat, Pastor. Ay, apag iso ka kadwa. Ada pag nayon apuntos, tap numarugyan tayon titong 8. Anya? Tugawan man kit di, Pastor. Ay, kukwa. Ay, sige, kit di, Pastor. Tugawan man ti may sa apuntos. Apay, di na kayat akasango, aya. Ha? Ay, Napintasak mat ti kunak. Napinpintasak mat ngam ni Priscilla nga anak damang kanor. Ay, saan aya kakadwa? ay, Alan Pastor. Tabayat ti panagtung its tayaw. Basaan na kami kadagiti sasao ti Diyos a makabangar. ha? Saan ka de kakadwa? Gusto ka, Andi. Alan Pastor. Agtugaw kan tamang rugin ti session.
Sige, para sa iyo. Apo, nagsaya atin na buya, pastor. Ante. Ay, saan kayong agdanag, Nana Sufeng? Pagpalabasan mat lang iti oras? Nga? Pag-relaxation lang mo na. Apo, Eh, Well, Auntie Sufeng, relaxation. dayta ati kundi kasaba, kundi gamiti Biblia, ngam agsugsugal kan agbartek pa'y, mangibabain ka idong. Naidagasak lang, ante. Ken bayat ti panagsasangumi, ibasbasak ida iti sasaw ti Diyos. Di 2-in-1, ante. Na, Nakakaskasabakon, naliwliwaak pa yun. sumardeng ka man, kaanakan, agbasbasol ka niti kastangar aramidaw. Agawid kakit din, nakababain day tol. No di nakapagawid din niyang kalmo, siyakon, timang paawid kan ka, tas siyakon, timang ibabain. Ante. Ah, di ka lang mabain ah. Kaanakan nakapay mo't nga ron di chairman. Kan, Eh, kasano no nalabsan na ka ni Kanor ditoy, di ad-adan na di nakabagustuhan na malugangan. Ah, Uray ata ni Angela na supeng. anya? Ala, ay, tila ibagbagayo mat. Sige, kakapsat. Pasensyan. Mapanakon. Kasta ah, awid! Oray kaanakak ni dong san ko ngayon antar aramid na kakakanor. Si kamot lang ang tinagkulay ti dayta, Sherman. Di makunakan niya. Sa anak nga agtatakaw iti manugang nukas mo't lang iti kanakam. Ay oray asino mo ta? Oray siyak mo ta? Nakaigam iti Biblia, kan nakabarong no iti agsapa. Gaminton mo maluman. No sana kasla kakitay barong na, abak na pa yun, tay naglubnak anuang. Siyak ti mababae ni ti kastang aramid na kakakanor. No pa'y pudno akaduak ngagtagtagay no maminsan. Kat di ta nakita ti ugalay ken aramid na. Kakakanor. Isabi nagbagaan men tay anak may. No pa'y amumi ken ansang ani edong ti kayat na. Kanag iti agar-aram ken kwana. Ay day talaga kaka. Tirigat na no kilato lagi din nga wandan. Anya! Ay, awanan tay anak mo Kanor. Intangalan jay peke a pastor. Anya! Pangsapulang pa ikan kwa na ita. Kasi tinakulakaw ansang. Over my dead body. San kau ngay palubas? Nukunak ang no pwede. Saan? Di na ay apayan kakakanor damat igam mo badang. Ayan tay peke kunaw akaanakam. Ah! Irwariyaw ti anak ka. Iya kwa, sumbre ka, kaka. Dito iti pagsaritaan ta. Awanan dito ni Idong tanagawi din ni Dirabe. Anya! Kilat nga ro na nagpakada. Lukas ta. Kaduwanas ti anak ka apimanaw. Anya. Naduktalan ni ansang nga awanan ti anak may. Nakitaray ni peke a pastor. Ay, sumad laga makila ati panagpakada na ah. Nangitangal mo't gayam ti langgong. Anya, nagsiglat mo't gayam di pastor kuno. Ay, anya laki din. Ay, anyan. Salbag ni ayat ako na ni katugang nga kaustay. Anya na tagtagainap.
Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.